Hello n'umuhungu wanyu Emusoni Nyambo kuri mikoro za Feza 250. Waba uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, nawe uri mu mujyi wa Kigali, turagusuhuje. Wowe utwereka urukundo wibuka gukora subscribe. N'agahinda birababaje, biteye ubwoba. Ushobora kwibaza ngo ibi byo ni ibiki? Ese hari umunyarwanda ushobora gukora ibi? Niba koko yarabikoze, igihano ahawe kiramukwiye. Reka twihute tudaciye muri byinshi, tubinyuremo gake cyane, ngerageza kuba updatinga. Ese uyu munsi byagenze gute? Hiriwe iki? Havuzwe iki? I Muhanga umusirikare yahamwe n'icyaha cyo gusambanya umwana. Icyaha kibi cyane, n'Imana yanga urunuka. Urukiko rwa gisirikare rukorera i Kigali rwakatiye umusirikare wo mu rwego rwa Kaporale igihano cy'imyaka 20 kubera icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17. Ibimenyetso bigaragaza ko umusirikare yasambanije umwana kugeza ubwo atabasha kugenda. Urubanza rwabereye mu murenge wa Nyamabuye, aho Kaporale Balame Jonas ashinjwa gukorera icyaha. Urukiko rwa gisirikare rwavuze ko icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 15 y'amavuko Kaporale Balame Jonas ashinjwa yagikoze tariki 3 z'ukwa gatanu 2021 mu mudugudu wa Nyarutovu, akagari ka Gitarama, mu murenge wa Nyamabuye. Urukiko ruvuga ko uyu mwana w'umukobwa akimara gusambanywa yahise ajyanwa kwa muganga i Kabgayi, bagasanga mu myanya ndangagitsina ye arimo kuva amaraso. Urukiko kandi ruvuga ko umwenda we w'imbere, ikariso, bawujyanye ku Kacyiru kugira ngo bapime ADN, basanga amasohoro ari ay'uriya musirikare. Urukiko kandi ruvuga ko hari n'abatangabuhamya babonye uwo mwana w'umukobwa asohoka kwa Balame mu rugo avirirana ndetse atabasha no kugenda. Nyina wabo n'umwana wasambanijwe avuga ko mbere y'uko umusirikare amusambanya yabanje kumushuka ngo aze amuhe fana. Umwana aranga. Ati, nyuma y'iminsi mike nibwo bampamagaye ko Balame yakingiranye umwana mu nzu. Mpageze sanga umwana atabasha gutambuka, nibwo twahise tumujyana kwa muganga dutanga ikirego. Yavuze ko ashimira ubutabera kuko bubashije gufatira ibihano uyu musirikare. Kaporale Balame Jonas mu iburanisha ry'ubushize yavuze ko iki cyaha cyo kumusambanya umwana ashinjwa atacyemera kubera ko uwo munsi yari kumwe n'undi mukobwa w'inshuti ye, bityo ko atari gusambanya umwana ari kumwe n'umukobwa w'inshuti ye wari wamusuye. Balame avuga ko kandi ko abamushinja babitewe n'amafaranga yaravanye mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu kuko ngo bashaka kuyamukuraho. Icyo gihe yasabye urukiko kumugira umwere. Urukiko rwateye utwatsi uko kwiregura kwa Balame, ruvuga ko nta shingiro bifite. Rwavuze ko hari amakuru rufite ko uyu mugabo asanzwe yitwara nabi.
urukiko rushingiye kuri raporo yakozwe n'impuguke igaragaza uko icyaha cyakozwe rwahanishije Caprale Barame igifungo cy'imyaka 20 n'indishyi z'akababaro zingana na miliyoni n'ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda azahabwa umuryango w'uyu mwana. Abakora nabi bagomba kubihanirwa. Nawe ubiteganya isubireho amazi atararenga inkombe. Ngayo nguko Caprale Barame imbere ya giriyaje. Ciao wibuke gukora subscribe kuri Feza 250. Umugoroba mwiza we mukunzi wacu aho uherereye ahariho hose, waba uri mu Rwanda, Burengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru no hanze y'igihugu.